Kulumak lisyabil esil kakwa Jesucristo hois ibaom San Mateo. Tohanak epistolom lakwang ke ulak rik ini Jesus ut ke spatre. Kaut naklaw teblak fariseo nako ayunik uteblat solom lat inkanik ayunik. Kishchili Jesus rehe. Matruk tabi te kwang chiraib sa chol li kok bile berkin sumlak kuitok kwang li belomeh rikinep. Abanta gulash kutangkil naktak makek li belomeh chirweb tohanak te ayunik. Ratin likakwa Salah